Mama wakwaba midin ede ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ohini David ana okan freedom fighters and afenso fix the country kuno ho. Awa sorry ende ote oman penny dada John Dramani Mahama and the consul or the ensem bia to jana ebusuafo den sem ena Ohini David eka nsem okan ina ne say se yehwe aman penimfo mo abedi Ghana soko de omo beba de wobewo nyina nipa asabio na dwenye kra a onye papa wom kra ene oman penny dada John Dramani Mahama. He is the useless one. Na ebusuafo menka senche no yentie ensema Ohini David ede etudwa ena enchiremu a and said the reason why intia or de cancer prison we be say what to say achi obi or the immigration atum wo mo mo de da deport ya no what to say achi obi atum wo no mo hwehwe aban nyuma so what to say achi obi atum wo mo ne o mo na eche sika ni di nyansa ye di besi ano kwan no ekuta obi John Mahama ni bi fa koma nipa no nsi ano kwan na sa sika ni nyina nka oman num e ba na ye de be ye oman mama na ye fa ye benya bia o se buai because of see jiminti na dia ba kope oyetani ni nti ntafo na o ma jimini se ma mama kwa na omra wa mam dama ma kwa na omra Joma ma me oden wo ba me pese me busa ya na mo sole me say wa wunim na mati wo wano e na asantefo no e na akanfo no e na asantefo mo ankasa mo bete you have to learn something tani me se me pese mati sa jimisem ni bi e wo tani bi anomate enya asantefo na ama mo abrabo ayesa wo sirem me ka asema mo wate enya kanfo ana asantefo na ama anwunafo mo abrabo nyina ye deku mane nto otimu ne anwunafo ato abama NDC emfie bebre mo ye bonia yeti ma me ka asema nkyerem ne entafo ye bonia ye anwunafo ye bonia ye fonti asantefo ye bode ye mre Kumasi to be precise Kumasi ankasa me ba che to aba ho no ma NDC onya sen eye one meboa eye na the whole Ashanti region no me pese me busa se NDC ye to aba every election no NDC nya one pe eno no ye hwan eye yawovi ana kwadwovi a wa betene Kumasi no ono na to aba edema NDC onya ye gbemifon me ka asema kire mu ne e ba santiman mu a asanteman so show NDC odo abra o mo nhwe se ye party ni ana ye party ni ye ko Bantama constituency ye bobo aba no anya hwe ugbo thousands of people a o mo soto ma NDC sika me yedi a enrichi ye ho na ye de ye fie ye na omo de akoso ahia omo ye ba ye how many times ni atu yakatuem as government official ye kro ye wo allowances bebre slave queen allowances belt allowances me pacho bottom allowances shirt allowances travel allowances bacho so obi tu kwan a traveling allowances no okọ 1 kilometer bia ye wo sika ye de ma no ento ase enti nkrofo ye ko mo ka che omo ma yetumi na ye ba ye de ba be ye fie ye abra ye nwene omo ho pa che otie me enti sa de ono de o se efi na kono na katua ne ne de ba ene hwan ne de wono de obejai hwe tie o asem we na metena se na medwene o se na John Dramani Mahama say ye ya all ba mpo no watumi aka something different say me second coming na me ba no ne me pese me ye ne say no minister in my government is going to be paid. TME Mississippi. John Dramani Mahama de beto Ghana for when say me second coming no minister in my government will be paid. Adentia yatena se ehunu say one ma omo ba be rap politics mu nyina no wo mo de omo yafunu na eba enu nti obi wo ho a oba aban mu no wutim say hia no ene ma yentwa ye ni nko NDC mu okuja to abrakwa wadaru mo papa we dem busa o sika ekuta o eno ana epese hu ukuta sika san me pese me hu okuja to abrakwa to me question ba ko no okuja to abrakwa onika pre se ho ka pre da enne ya ye pese hu
one ne nkrofo no meka nkyere say omo ba aban ma wo musika omo je anase aban de mo omo ema minister anase ho anwan whoever government aban no anase president appoint no me pa cho ye pese ehu say mo ba musika no mo betete so mo MPP for there wa wo ha no ma wo se oba betumfo onya ye gbemifo uni twasere kan afiri akọ opi obi atu no fo anya Meme David ba bia kwan na mesi so no wa jimi a wuntumi ma mehwe mi program ni bi that's it se wan hu se me nya obi a me roso unya hu se ase me twetwe wo mpe na chese me buafu abroso mo na mo ye nya atwemfo no ajimifo asema me kan onwene ho nti onwene jimi onwene enka John Mahama tanya boy am ahenie na ye ne de no enka o meka nche Ghana for say me ba mahenie ma na say me press me government no no se unni sika me ma ho me ye minister da ye pese hu adwuma ekuta wo sika san ekuta wo dan yankasa na wo ye wonya obi a wo bank account mu ye wo sika da mu dada na wo adwuma bi no na hwe wa wo ja sa wo ba be press de wo ye ma wo ye pe wono mu kuta wo mu kura sika ye pe wono mu kuta wo mu sika dada ye pe obi o ye na adwuma dada ye pe obi obo ne ho modern dada Tani you have to learn something. What NDC and MPP duty? Me see you have to what? You have to learn something. Imagine now so don't damani Mahama. Ono so ba ni obeye na bia na NPP yenti no. Once waka na no atum. What is so waka wasem? What is so waka payment bebrebe ayede mo no wasem? Omo allowances bebrebe what is aka wasem? Da bia na me ba na mba be preach na me ka kire mo say, "Chale, enkrofo no set ye yesi hwe omo no. Wo mo wo made fo mienu garden boy mienu gateman mienu policeman mienu bibia mienu e wo fie ho wo mo ntua water bill wo mo ntua light bill wo mo give petrol free wo mo give say free na mo ka sa agro na edi mpa cho Sicilia da pa na ba beto so no aboa yamfa David nko Ghana no nko face ne wunni ne wo city srem bungurugu yoyo ni ote Sunday man ni ote bimbila ni ote wan no meso menko da menko face bi onyaye benifu majimido and me catch so we tenya poa me John Mahama ye tenya poa mote anum otumfo di nsamfo me bia jago no so di na tem se ono so di muade no kai ohene da be da wan na manya shat papa wa hene da be di wan na manya shat chako da we dia kai what make us sem chere chante hene che wa dia ai na wa chensha ne ho nyina wo wa ho din bi na wo yesrem ni na se wa ho din aba kwasia kan wo kosrem